گرامی، نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید را مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتون میگردونیم. در استودیو سهراب شاه دولتزاده. نوروز در وطن خود تنتنه دارد. جشن نوروز و استقلال و آزادی، این دو مفهومی برای هر یک ما عزیز و مقدس در تاریخ نوین تاجیکان با همدیگر پیوند عمیق پیدا کردند. زیرا نوروز تاریخ و فرهنگ ملی مردم کهن بنیاد و تمدن ساز تاجیک را به جهانیان معرفی نمود. با تاریخ گسترده تجلیل شدن این جشن نیز نشانه از جای داشتن این عید باستانی در شریان مردمان آریایی است. رفتی تنتنه‌های ایدانه به مناسبت نوروز بین المللی در ناحیه واسع را همکاران ما پیگیری کردند. نوروز این جشن نیاگانمان را با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی تاجیکستان در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشور محبوبمان ساکنان مهنتکش ناحیه واسع با روحیه بلند وطن دوستی تجلیل نمودند. چاره‌بینی‌های ایدانه بخشیده به نوروز با نمایش هنرهای مردمی، رقص و بازی‌های کودکانه، سرودخانه سرایندگان، بازی‌های ورزشی و پیشنهادهای دیگر نوروزی از جانب دهات‌های ناحیه، مکتب ورزشی، بخش و شعبه‌های دستگاه رئیس ناحیه صبح بروقت از میدان مرکزی ناحیه آغاز گردیده اشتراکچیان این معرکه جمشیدی آمادگی خود را به نوروز نمایش دادند. از رفت برگزاری چاره‌بینی‌های ایدانه رئیس ناحیه واسع و نمایندگان حکومت مملکت و دیگر مهمانان با اشتراک خود به شادی ساکنان ناحیه شریک شدند. قسمت دوم چاره‌بینی نوروزی با گذشت کاروان نوروزی از کوچه مرکزی شهرک هولبوک که نام اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان دولت سامانیان را دارد ادامه بخش همایش نوروزی با رمز نوروز بابای دهقان و عروس سال ملکه نوروزی بسا جالب و دیدنی تحریزی شده به ساکنان مژده بهار را رسانیده از آغاز موسم کشتکاری دهقانی به ساکنان درک می‌داد. بعد گذشت کاروان نوروزی اشتراکچیان چاره‌بینی به باغ استراحتی فرهنگی ناحیه تشریف آوردند. اینجا هم با نمایش هنرهای مردمی دستاوردهای دهقانان ناحیه که از جانب دهات‌های ناحیه به نمایش گذاشته شدند سیمای ایدانه نوروزی به بر نموده بود. قسمت دیگری چاره‌بینی نوروزی در ناحیه واسع بخشیده به نوروز در قصر فرهنگ ناحیه با اشتراک معاون وزیر مالیه تاجیکستان و رئیس ناحیه واسع و دیگر رهبران مقامات دولتی دایر گردید ادامه یافت. در جمع آمد تنتنوی رئیس ناحیه واسع و دیگر برآمد کنندگان در برآمدشان از تاریخ نوروز و ماهیت آن موقع این جشن نیاگان ما در فرهنگ جهانی قید کرده گذاشتند. در قسمت مکافات سپاری ها بخشیده به جشن نوروز با یک قطار کارمندان از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با سپاسنامه ها قدر کرده شدند. جشن نوروز در ناحیه واسع با برنامه های رنگین کنسرتی ادامه یافتند. در ناحیه لخش نیز تنتنه‌های ایدانه بخشیده به جشن بین المللی نوروز برگزار گردیدند. در جمع آمد تنتنوی به این مناسبت نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، سابقه‌داران مهنت، کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان و فعالان اشتراک نمودند. نمایش مال و محصولات، دستاوردهای اهل جماعت‌های دهاتی ناحیه، عنعنه‌های نیک نوروزی، طعم‌های ملی و بازی‌های ملی ورزشی برنامه تنتنه‌های نوروزی ناحیه را کامل ساخت. ساکنان ناحیه دوردست لخش جشن نوروز بین المللی را با شکوه شهامت خاصه طبق رسم و مراسم های محلی خویش تجلیل نمودند. سراول در مرکز ناحیه دستاوردهای سایر کشاورزی پیشکش حاضرین گردانیده شد که مهمانان و ساکنان از این نمایش دیدن نمودند. در این نمایش ساکنان 10 جماعت ناحیه دستاوردهای خود را پیشکش ساکنان گردانیدند. در نمایش هنرهای خاص مردم محلی محصول دستان ایجادکاران مناطق گوناگون دیار پیشکش حاضرین گردانیده شد. در نمایش نوروزی محصول دستان اهالی طعام‌های ملی نوروزی دسترخوان ایدانه عبارت از 7 سین 7 شین به نمایش گذاشته شده بودند. در این چاره‌بینی ساکنان ناحیه خوان نوروزی آراسته با پختن طعام‌های ملی، آماده نمودن سومنک، خورش‌های گوناگون ملی، هنر و مهارت خویش را نشان دادند. نوروز نوبهاران بر گلرخان مبارک، این روزی شاد و خندان بر کودکان مبارک.
مردم جمع‌آمده را رهبرت نوحیه با فراسی جشن نوروز بین المللی شادباش نموده. از جمله ذکر نمودند که مقام بین المللی گرفتن این عید نیاگان ما باعث افتخار و سربلندی هر فردی با شرف دیار می باشد که ساکنان نوحیه با شکرگزاری از صاحب استقلالی کشور نوروز امسال را در فضای استایشتگی با روحیه بلند و افتخار وطنداری تجلیل می نمایند. اهالی از جهانی شدن جشن ملی تاجیکان که نتیجه جهد و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد، با مهنت سازنده و بنیادکارانه خویش افتخار وطنداری خود را نشان می‌دهند. برنامه ادبی آماده نموده هنرمندان نوحیه و جمهوری در سطح بلند و خاطرمان پیشکش حاضرین گردانیده شد که به بزم ایدانه شکوه خاصه بخشید. наврӯз ки дар тоҷикистон ба шарофати истиқлолияти давлатӣ бо тамоми ғановату рангорангии он эҳё гардид, ҳоло ба ҷашни милливу давлатии мо тоҷикон ва рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. Кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон низ бо ташкили як маҳфили зебову диданӣ наврӯзи байналмилалиро ҷашн гирифтанд. ҷашни фархундаи наврӯз ки нишон аз тамаддуну фарҳанги қадимаи миллати тоҷик ба шумор меравад, имрӯз ба худ сифати байналмилалиро касб намуда дар аксар кишварҳои дунё бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. қадами мубораки наврӯз ба ҳар хонадони мардуми тоҷикистон фараҳу шодӣ оварда, гармиву фасли шукуфтанҳоро ба худ ба сарзамини кӯҳанбунёди тоҷикон тӯҳфаи идона овард. имрӯзҳо дар саросари мамлакат тантанаҳои наврӯзӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардида, дар марказҳои ҷашнӣ, консерту машғулиятҳои варзишӣ, мусобиқаву чорабиниҳои идона ба одамон сурур мебахшад. санаи 25 марти соли ҷорӣ дар раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ бо иштироки сардори раёсат генерал-майёри милитсия Мирзо Муродзода Рустам, собиқадорони соҳа ва ҳайати шахсии ниҳоди мазкур ин ҷашни таърихиро таҷлил намуданд. сардори раёсат кормандон ва меҳмононро бо фарорасии баҳори фархундапай ва иди байналмилалии наврӯз муборакбод гуфта, барояшон саломатию хушбахтӣ таманно намуд. номбурда аз таърихи таҷлили ин иди аҷдодӣ ёдовар шуда иброз дошт ки дар таърихи фарҳанги кӯҳан наврӯз ба сифати ҷашни муҳимтарин ниёгонамон шинохта шудааст. наврӯз аз фарорасии фасли зебои баҳор ва соли нави ниёгонамон муждарасон аст. ҳамчунин мавсуф зикр кард ки таҷлили наврӯзи байналмилалӣ яке аз оинаҳои писандидаи мардум мебошад ки бо рамзҳои хоси худ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназир пазируфта шудааст. дар рафти баргузории чорабинии идона ба як қатор кормандон рутбаҳои навбатӣ, сипоснома ва ба собиқадорон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон дар саҳни ҳавлии раёсат аз ҷониби зерсохторҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дастархони идона ороста шуда, дар он 7 ҷой дода шуд. меҳмонон аз ин дастархони идона дидан карда ба ташкилкунандагон баҳои баланд доданд. дар идома аз тарафи аҳли ҳунар барномаи фарҳангию фароғатӣ бо суруду таронаҳо пешкаши ҳозирин гардонида шуд. ҳамасола операторҳои мобилӣ дар саросари тоҷикистон ҳазорҳо пойгоҳҳои базавиро насб намуда барои сохтмон ва навсозии инфраструктур садҳо миллион сомонӣ маблағгузорӣ мекунанд. чунин хароҷоти ногузир бозбинии тарофаҳоро талаб менамояд, аммо хароҷоти ширкатҳои телекоммуникатсионӣ барои насби пойгоҳҳои нави базавӣ чиро дар бар мегирад ва он то чӣ андоза зиёд мебошад? ҳамкоронамон ин мавзӯъро пайгирӣ карданд. насби ҳар як пойгоҳи базавӣ барои таъмини алоқаи босифати мобилӣ аз ҷониби ширкатҳои телекоммуникатсионӣ раванди душвор ва тӯлонӣ аст. ин амал аз таҳлили мақсадноки ба кор андохтани пойгоҳ оғоз меёбад. дар навбати аввал мутахассисон ҷойгиришавӣ вазифаи аҳолиро меомӯзанд ва ҳаҷми трафикро пешгӯӣ менамоянд. дигар ин ки онҳо имконияти ба шабакаҳои барқӣ пайваст кардани таҷҳизотро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд, вале дар ноҳияҳои баландкӯҳ норасоии он ба назар мерасад ва ин маънои онро дорад ки манбаъҳои алтернативии нерӯ бояд доим таъмин бошанд, масалан генераторҳои дизелӣ. дар баробари ин барои ҳар як майдони пойгоҳи базавӣ ҳадиақал 2-3 макони имконпазири насбкунӣ муайян карда мешавад ки дар ниҳоят беҳтарини онҳо интихоб мегарданд.
پس از چنین سنجش معلوم میشود که چگونه تجهیزات لازم است، کدام کارها را باید انجام داد و در کدام مهلت خراجات ساختمان برآورده می شود. شاید به نظر خیلی آسان، ولی در اصل تحقیق و طرحریزی تا 2 ماه طول می کشد. مرحله نوبتی گرفتن همه اجازتنامه ها و حجت های ضروری است. موافق قانون اپراتوری علاقه نمی تواند تجهیزات را در هر جایی که می خواهد گذارد. برای این روزگی ساکنان محلی امضای رئیس جماعت یا ناحیه شرطنامه اجاره میدان برای پایگاه بزوی لازم است. همزمان برای نصب کنی پایگاه بزوی مثلا در حدود انشاءات دولتی گرفتن اجازتنامه از چند اداره از جمله خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته حفظ محیط زیست ضرور می آید. مرحله بعدی ساختمان پایگاه ها خواهد بود. البته در برابر گرفتن اجازتنامه ها در یک وقت اپراتور تجهیزات لازمه را از خارج فرمایش می‌دهد که انتقال آن تا 90 روز یعنی 3 ماه را در بر می‌گیرد. وابسته به مکان برای ساختمان یک پایگاه به حساب میانه تا 12 متخصص جلب کرده می شود که بعد وصل کنی و پیوست نمایی تجهیزات به شبکه‌های برقی فعالیت آن را سنجیده علاقمندیش را با پایگاه‌های همسایه معین می‌کنند. با نظر داشت آنکه حالا پایگاه‌های بزوی اکثر وقت در یک چند بسامد کار کرده در استانداردهای گوناگون علاقه از 2G صدایی سر کرده تا 4G دارای سرعت بلند اینترنت موبیلی دسترسند، انجام این کار آسان نیست. در مجموع مهلت نصب تنها یک پایگاه بزوی تا 6 ماه را در بر میگیرد. با نظر داشت باج‌های گوناگون، پرداخت‌ها، خراجات عمومی شرکت‌های تلکمونیکاسیونی تنها برای یک پایگاه بزوی میتواند به $100,000 یا بیش از 1 میلیون سومانی رسد. نوبسته از این همساله با درخواست مشتریان اپراتور ده‌ها پایگاه بزوی نو را نصب میکند. اما در برابر این در چند سال تنها یک مرتبه و آن هم نه آنقدر زیاد نرخ طرفه ها را بلند می‌بردارد. наврӯз аслан ҷашни эҳёи табиат алоқаманд бо инсон падидаи зебоипарастӣ воситаи хурсандӣ эҷодкорӣ ва ободӣ буда воқеан ҳам ҷашни мардуме аст. дар ҳар гӯшаи шаҳри ҳисор ва ноҳияи шаҳри нав низ ин шабу рӯзҳо маҳфилҳои наврӯзӣ ҷараён доранд. ҳамкоронамонро дар ҳамин хусус мутаваҷҷеҳ мешавем. дар баробари дигар сокинони мамлакат дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳ ва риояи суннатҳои неки ниёгонамон ҷашн гирифта мешавад. дар рӯзҳои таҷлил аз ин иди бошукӯҳ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати деҳоти навобод 2 иншооти ҷашнӣ маркази хизматрасонии шоҳиён ва маркази савдо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳангоми ба истифодадиҳии иншооти мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба соҳибкорони ватандӯст ҷиҳати дастгирии сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат изҳори сипос намуданд. маркази хизматрасонии шоҳиён ва маркази савдо дар деҳаи лолагӣ бунёд гардида дар он тамоми молҳои ниёзи аввали мардум пешкаши харидорон карда мешавад. дар бинои маркази савдо анбор бо ҷойгиркунонии маҳсулоти семоҳаи муҳлатнок бунёд шудааст ки барои танзими нархи маҳсулот мусоидат менамояд. баъдан дар майдони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 сокинони деҳаҳои ҳуҷум, ситора, шопур, лолагӣ, мавлунҷар ва обигармии ҷамоати деҳоти навобод ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо самимияти хоса ва ифтихор аз фарҳанги бою қадима бо риояи суннату анъанаҳои хосаш таҷлил намуданд. дастархони наврӯзӣ онҳоро низ ҳамон хӯроку хӯришҳои анъанавӣ аз ҷумла ҳафсину ҳафшин оро медод ва саҳни ҳавлӣ ба таври миллӣ зебу зина дода шуда буд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, сокинони ҷамоат ва дар шахси онҳо тамоми мардуми кишварро бо фаро расидани баҳору наврӯзи фархундапай таҳнияту шодбош гуфтанд. таъкид гардид ки дар сатҳи шоиста истиқбол намудани ҷашни наврӯз ки талабу ҳидояти роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳаст, на танҳо пешвоз гирифтани як ҷашни аҷдодист, балки муаррифии тоҷикон ҳамчун миллати башардӯст ва тамаддунофар ҳам ба ҳисоб меравад. зеро наврӯзро маҳз тоҷикон хусусияти башардӯстӣ доданд ва бо ин васила ба мардумони олам сулҳу дӯстӣ ва бародарию рафоқатро талқин мекунанд. аз ин рӯ ҳар қадар ки мо наврӯзро дар сатҳи шоиста таҷлил намоем, ҳамон андоза дар муаррифии башардӯстии миллатамон саҳмгузорӣ мекунем. сипас аз ҷониби аҳли ҳунар ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ҷамоат чорабинии рангини фарҳангӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. наврӯзи фархундаро сокинони ҷамоати деҳоти акрам ҳасанови ноҳияи шаҳри нав бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд.
намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ва дигар меҳмонон нахуст аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ дидан намуда ба онҳо баҳои баланд доданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ ба сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашанд. махсусан ин фасли зебо ва ҷашни хушиҳову хайру сахоро мардуми заҳматкаш бештар мунтазир мешаванд. наврӯзи навбаҳорон, шибир шибири борон, гулу сабза ҳазорон, нағма саро мурғакон, биё бобои деҳқон, кишт бикун ҳазорон, ризқу рӯзии мо ҳам зиёд аз дасти деҳқон. тоҷикистони азиз хорӣ набинӣ ҳаргиз, табрик гӯям шуморо дар ин ҷашни гуворо, то ба наврӯзи дигар шодию хурсандиро. дар ҳақиқат сокинони деҳаҳои баҳор, аҷам, ободон, кӯҳдомон, зафар, ваҳдат, шарифӣ ва гулободи ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасанов ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо самимияти хоса ва ифтихор аз фарҳанги бою қадима бо риояи суннату анъанаҳои хосаш таҷлил намуданд. наврӯз таҷассумгари арзишҳои волои инсонию ахлоқӣ мебошад. бояд гуфт ки таҷлили ҷашни наврӯзӣ дар шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри нав бо риояи суннатҳои хоси аҷдодӣ ва баргузории маъракаҳои хайрхоҳона идома дорад. бо мақсади боз ҳам болидарӯҳии меҳмонон, ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасанов бо барномаҳои ҷолиб ва бо савту навои дилошуби хеш базми донаро таровати дигар бахшиданд. Mayda meraksa gule, mayda meraksa gule, dar tanash kurtai chakan zebanda meraksa gule, mayda meraksa gule, mayda meraksa gule. наврӯз ҷашни байналмилалӣ ва яке аз арзишҳои фарҳангии мардуми тоҷик мебошад. ин ҷашни мондагор барои пиру барнои тоҷик азизу муҳтарам аст. сокинони меҳнатқарину фарҳангдӯсти ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Леваканд, марзбонони яке аз қисмҳои низомӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Хатлон бо ташкили тадбирҳои идона ба ҳам омада наврӯзи аҷамро хушу хотирмон қайд карданд. идомаи мавзӯъ дар гузоришҳои ҳамкорони мо. сокинони маҳаллаи хуррамдеҳи ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Леваканд низ чун дигар шаҳру навоҳии мамлакат ҷашни наврӯзи оламафрӯзро бо риояи расму оинҳои хоси он дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил намуданд. дохили яке аз боғҳои гулпӯши ин ҷамоат ки ҳамчун наврӯзгоҳ дар ин рӯз интихоб гардида буд, як идгоҳро мемонд. зеро пирубарнои диёр аз субҳи барвақт пироҳани гулдӯзӣ ба бар карда бо оростани дастархони идона ва рақсу бозӣ, шеъру таронахонӣ кӯшиш мекарданд васфи بهار نوروز کنند. پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. باید گفت که در این روز بهر تبریک مردم محل رهبریت شهر تشریف آورده همگان را با فرارسی جشن احیای طبیعت و آغاز نقشه و پیشامدهای نو تهنیت گفت. بعداً از هنر و ملکه کدبانو بودن بانوان دهکده دیدن کردند. آراستن دسترخوان ایدانه، پختن طعام‌های گوناگون نوروزی، خروس جنگ و سقابازی، بندکشی و پنچک بازی، شعر و ترانه‌خوانی یکی از آن رسم و عنعنه‌های رایج این جشن نیاگان و قدیمی ملت تاجیک بود که ساکنان خرمدیه پیشکش مهمانان گردانیدند. خیلی که با ما معلوم است همین جشن نوروزی را ما روزش هم معین میکنیم، لیکن خلق خودش با خواهش خودش میبراید و همین خیلی سنت‌های مردمی را خودشون در آنجا تشکیل میکنن، خرسندی میکنن، بازی میکنن. سنت‌های نوروزی را ما به نمایش گذاشته ایستاده ایم. در
дар гӯшаи дигари наврӯзгоҳ ҷавонписарону духтарон имрӯз бо чеҳраи болида ва дили лабрез аз шодмонӣ шеъру таронаҳо дар васфи ин ҷашни аҷдодӣ қироат карда бо рақсҳои ҷолибу дилнишини хеш ба ҷамъомадагон фараҳ бахшиданд. мо дар наврӯзӣ занҳои деҳа наврӯза пешвоз мегирем, далда мекунем, суманак мекунем, оши тӯпа мекунем, озиқ мекунем, хонаҳоро буроварда тоза мекунем. ҳар сол мо ҳамин хел наврӯза пешвоз мегирем, дар деҳаҳо наврӯзӣ мекунем. ҳамин тариқ базму тараб, суруру шодмонӣ дар базмгоҳи наврӯзии ҷамоати деҳоти Гулистон танинандоз гардиду хурду бузурги ҷамоат зери садои суруду мусиқии ҳунармандону ҳаваскорон рақсу бозӣ карданд ки ин ҳама хушу хурсандӣ то дер дар лавҳи хотири эшон боқӣ хоҳад монд. наврӯз яке аз ҷашнҳои миллӣ. ин арзиши фарҳангӣ, ягонагии маънавии мардум ин ҷашни аҷдодиро дар қатори дигар ташкилоту муассисаҳо дар ноҳияи ба номи Шамсиддин Шоҳин дар қисми ҳарбӣ, қушунҳои сарҳадӣ, Кумитаи амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, афсарону сарбозон бо меҳру самимият нисбати ҳамдигар гиромидошти анъанаи неки ниёгон таҳти унвони пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек ҷашн гирифтанд. наврӯзи байналмилалиро мо ҷашн мегирем. Ман шахсан аз номи худ ва аз номи коллективи сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми сарбозон, тамоми афсарон, тамоми аҳли ҷумҳурии Тоҷикистонро ба рӯзи ҳамин наврӯзи байналмилалӣ табрику муборакбод гуфта, бо боварӣ комил гуфта метавонам, ки аз тарафи тамоми хизматчиёни ҳарбӣ шабу рӯз ҳамеша дар адои хизмат, ҳамеша аз сидқи дил, софдилона ҳама дар адои хизмат мебошанд, ҳама софдилона хизмати худро пеш мебаранд. дар қисми ҳарбӣ ин сарбозон ҷавонони бо нангу номус аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишварамон хизмати ватан модаро софдилона адо намуда истоданд. ба муносибати ҷашни наврӯз дар ҷамъомади тантанавие ки дар ин қисми ҳарбӣ баргузор карда шуд, дар маърузаи командири қисми ҳарбӣ аз таърихи наврӯз ва дар қатори дигар арзишҳои фарҳангӣ бо талошҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО бо пешниҳоди Тоҷикистон ворид гардидани он ва дигар хусусиятҳои хоси наврӯз аз қабили бахшидани ҳамдигар дасти кӯмак расонидан ба ниёзмандон, оғози мавсими кишту кори баҳории фаровонии бозори истеъмолӣ қайд карда шуданд. дар ин ҷамъомад барои мусоидат дар бахши фарҳангӣ ва моддии чорабинии наврӯзӣ аз номи роҳбарияти қисми ҳарбӣ ба роҳбарияти маркази хизматрасонӣ ва тиҷоратии Султони Кабир изҳори миннатдорӣ баён карда шуд. дар хизмати фарҳангии чорабинии наврӯзӣ кормандони бахши фарҳанги ноҳияи восеъ барои болидагии хотири афсарону сарбозон барномаи рангени консертиро намоиш доданд. дар ин рӯз ҳамчунин барои афсарону сарбозони ин қисми ҳарбӣ дастархони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ ороста карда шуд. кормандони раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон низ наврӯзи аҷамро чун дигар сокинону кормандони ташкилоту идораҳо бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. дар ин рӯз саҳни раёсат қабои идона ба бар намуда, майдони базмгоҳ бо беҳтарин навиштаҷот дар васфи наврӯзу баҳор зебу зинат ёфта буд. чун аз субҳ ҳама кормандони ин соҳа бо табъи болида ва рӯҳияи идона бо пешниҳоди таомҳои миллӣ ва хони ҳафтсину ҳафтшин ин ҷашни фархундаро бо шодиву хурсандӣ истиқбол гирифтанд. бо дастгирӣ ва пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иди наврӯзӣ иди байналмилалӣ эътироф гардид. ҳамзамон дар раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода иди наврӯзӣ қайд карда шуда истодааст. чӣ хеле ки маълум аст ки бахшҳои раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Хатлон аз қабили дастаи Зудамали наҷодиҳӣ раёсат, бахши кадрҳо ва корбояти шахсии раёсат, маркази таълими методии раёсат, бахши коргузории махфӣ ва ғайримахфӣ раёсат, бахши корбуҷаваи раёсат, яъне бо оростани дастархони наврӯзӣ бо хӯрокҳои ҳафтшин, хӯрокҳои миллӣ ороста шудааст. барои поз доштани суннату анъанаҳои наврӯзӣ озмуни хони наврӯзӣ пешбинӣ гардидааст ки барои ҷойҳои якум дуюм аз ҷониби сардори раёсат бо ифтихороваҳо сарфароз гаронида мешавад. дар идомаи чорабинии сардори раёсат ва дигар ҳайати меҳмонон аз намоиши хони наврӯзии кормандон дидан намуда, барои дар сатҳи хуб омодагӣ дидану эҳёи расму оинҳои наврӯзӣ ба кормандон аҳсанд хонданд. бояд гуфт ки наврӯз ба дилқувва нуру зиёи нав бахшида, мардумро ба тозакорӣ, меҳнати фидокорона, дӯстдории обу хоку сарзамин ҳидоятгар аст. боиси ифтихору сарфарозист ки Тоҷикистон ватани аслии наврӯз буда, мардум онро бо як ҷаҳон самимияту эҳтиром
احترام جشن میگیرند. اجرای سرود و ترانه‌های دلنواز، رقص‌های زیبای راهنواز، خوان نوروزی، صحنه آرایی در این فصل زیبای سال از برکت صلح و وحدت ملی، استقلالیت وطن و نوروز جهانی است که روی کار آمدند. در جنبش به غالبان و اشتراکچیان فعال چاره‌بینی بخشیده به نوروز عجم سپاسنامه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی در ولایت ختلان تقدیم کرده شد. ضمن برگزاری محفل‌های دانه برای نفر